گروپ که می کرد ہے خلک می باکوری کردستان خلک می زازانه کرد می زازانه او جیل وداره بجدار نه و حتانی هنر کردی موزیک کردی کو پیشکش تو کل وداره کسی که گویی کاری رابی او خوش خلک که عربه جنتوا عربه او جیل وداره بارا آلیکار بو واتشتا آماده کرد هلا العرب سونج جام هي فعالية ثقافية شهرية. بنعمل نحن الخميس الأول من كل شهر أمسية بعنوان عرب سونج جام من بالفيركشتات دير كولتورة بنقدم فيها كل مرة تيمة مختلفة وهي المرة بشهر 6 كانت التيمة تبعنا هي العرب سونج جام جوز كرديش سول جوز زازا عند كورمانجي. اليوم على المسرح بالفقرة الافتتاحية يعني في نحن 6 موسيقيين من سوريا ومن تركيا في عرب وأكراد وأتراك وزازا يعني في هيك باقة ورد من ثقافات المنطقة. خلك باكرمي درسمي رزاكي داخل نزدیک 20 ساله از کلام بیشم به زمان زازاکی نهاجی لبر kültür abend meçekir Suriye ra ağabey kurmancı rojavera ve zaza Dersim ra em hatın cemhef müzik evsakır. بله تماشان هجا آنها هم داوی هاتن برای و شیغ زیدان برچاو هفته برلین